U sedlu grla Sabina Sarina je učenik Nikolić, grlo nosi blinker sa žutim nadočnjacima i macu na prekonosnom kaišu. To govorimo zato što su slični dresovi koje nose Noa i Sabina Sarina. Boks broj 1, Sabina Sarina. Idemo dalje, boks broj 2, Boema. Boks broj 2, Boema. Čini se da je i Boema na svojoj startnoj poziciji. Sada možemo da prestanemo sa muzikom. Kada su nadmetanja u toku i neposredno pre njihovog puštanja, muzika se gasi. Boks broj 3 i neko je već na svojoj startnoj poziciji, to je Jerry Beast. Jerry Beast je ušao u boks broj 3. Idemo dalje. Boks broj 4, Noa, pobednica iz Beograda 10. oktobra. Boks broj 4, Noa. Boks broj 5, Norita Haas. Boks broj 6, Co. I Kalipso je na svom startnom mestu. Ostalo je još da na svoju startnu poziciju uđu dva grla, to su Magistrat i Ernest Hemi. Na mašini Magistrata čeka Hristijan Njezi. Magistrat je ušao na svoje startno mesto, Ernest Hemi takođe. Čekamo da se instalira Njezi, onda ćemo čuti zvanič, odnosno onda će biti puta za nadmetanje konjički klub Srem. Čini se da su sada svi pod konac. Sudija. Dragan Đivanović pustio nadmetanje konjički klub Srem, nadmetanje koje odpočinje trkački dan na hipodromu Sremska Mitrovica na čelu, na kratko Boema na čelo vozi Noa.